Okay, welcome to our third quarter of our program. Adda kami Manen, dito lang po 98.5 IFM, the Idol Tayo nga FM. And good afternoon and happy watching. Kapsa Charity Lianes and kapsa Kathy Cabal Salvador. Ayan. Oy, naudi da. When bimasit iti viewers ito, panagsasarding iti internet namin doon na interrupt. Okay, so actually that happens na talaga nga fluctuate iti internet. And may we have now our last contestant for Search for Ilocano Idol 2019, and this is being brought to you by of course nagiti paghayam tayo iti idiken ita FDD family, and of course the Pacific Star. Ayan. International Recruitment Agency, no, kayo po iti trabaho sa abroad as a domestic helper. Katabiro ko mumpay dijay patrastas na tanong may kanta ti Justice. Nga na i-prepare mo data. Okay, for those who want to go to Malaysia, Kuwait, Saudi Arabia, and Jordan, at apo iti you have offered the Pacific Star International Recruitment Agency nagmayat apo at fast employment and iti kuwada and quick deployment, safe and secured, free passport, medical, bus fare, board and lodging and training. If applicants cancel his application, all expenses will be charged them accordingly kung nagayam. On the spot, cash gift 10,000 for the first 100 applicants for Middle East only upon deployment and with valid passport. No salary deduction, no placement fee, no broker's fee. Okay, once again, Pacific Star International Employment Agency Corporation. Apo, berukin nyo lang sa Jai Alicia Branch, room 201, second floor, DVC Building, Mahardika Highway, Alicia, Isabela, gisama po ti Our Lady of Atosha, or the Jai Pacific Star International, the Jai H1 Leon Ginto Townhomes, kunanat, number 2127 Leon Ginto Street, Malate, Manila, with telephone numbers 0918-808-0188. Tumawag kayo na po. Ulitin tayo, 0918-808-0188. Iti first prize tayo for this into grand finals. Our first prize will be 10,000 peso cash and a trip for 2 to Malaysia, and of course recording contract iti 4-decade duo production. Apo kasta kapintas iti premyo tayo. So may we have now our last contestant, Mr. Aljon Balingao, 20 years old from Barangay Malabo, San Mariano, Isabela. Agtugaw ka ading nagtaadar ka. Agtugaw ka no isuna. I'm wondering no apay ka nakamangisit ka. Somebody died? So, actually, kakalpas lang ati break time mi. So, napangkamit to upang tapno lang ikan kayo ti gundaway. Tapno mapadasam ti sumali kasi ay. Okay, pag ubramet balong. Pares kami Jay, umuna na contestant. Yes. Tatrabaho kami Jay aputi romantic baboy. And kablawak man apo nang nangruan na DJ family Balingao and also family Pagulayan. And was dagiti naka-tune in napit na imbag nga aldaw kinyayo amin nga kakabsat. Pagkaasi ka lang gil Ilocano mo tayo. Talaga. Anyway, iti kabitan nga panawen no kanayon ka nga gil Ilocano no kastoy nga panawen ay I'm sure nga masurusuro mo na laing kasi kada kami nga talaga Ilocano kasi I studied in Manila. Diba? Manila nag-school like that. Second year from first year high school up to college talaga nga dijay Manila. And hindi nagawid ak ito yapi nga Ilocano di kay iti Ilocano song. I prefer those R&Bs and other genres, but then awanti kwarta. Di kayam tikas di nga kansyon. Di napan kami ti Ilocano, di kami nga nakaawat ti adong nga gigs. And di kami influensyan lang, di kaya kakadwa, di ba? Yeah, that's it. So, nakablaawa mo tan, di kaya kakablaawa. Anya ti kantaem, kapsat? Agsubli ka, apo, yan po. Okay, agsubli ka. So, ladies and gentlemen, our final contestant, haan mo itesting, ano kasi yung contest, diretso di jay. From Malabo, San Mariano, Isabela. Okay, ladies and gentlemen, Aljon Balingao.
Jagam maem nga ang balbaliw ka, wagas di pamatek ko, inka kinawa. Jakamuno kasano, itibiyag ko ita, nga awana, biyag ko kaliwaliwa. Jak mailimen, daytoy kinaliday, luwadag ito'y matak, di umarasibay, siya sino itan, di umatibay, daytoy puso, nga agsensenay. Sa paila kuma, tamasurutam to, tidalan nga agsubli, tuy harpat ko, namin to siksika, tiragsa ko, ken siksikalay, ti amin ko, agsublikan, 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 biyag ko, mailiwaken ka. Hule, 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 hiyo, hule, hiyo, hule, hiye, hule, hiyo, hule, hiyo, hule, hule, hiyo, hule, hule, hiyo, hule, 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 hiyo. Jak mailimed, daytoy kinaliday, luwadag ito'y matak, ti umarasaybay, siya sino itan, ti umatibay, daytoy puso, nga agsensenay. Sa paila kuma, tamasurutam to, tidalan nga agsubli, tuy harpat ko, nga minta siksika, tiragsak ko, ken siksikalay, ti amin ko, agsublikan, 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 biyag ko, mailiwaken ka. Hule, hiyo, hule, 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 hiyo, hule, hiyo, hule, hiye, hule, hiyo, hule, hiyo, hule, hule, hiyo, hule, hule, hiyo, hule, 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 hiyo.